mukanda wa yone walumubi yone walumubipe shapita wajumubi mwisambolo vensa wamunyadi jinitanu kone makunyasatu yone walumubipe shapita wajumubi mwisambolo vensa wamunyadi jinitanu kone makunyasatu neisa Jimbala jina ja Yesu. Amen. Nimekajibu sana. Na kumwandila manu musuwe. Kajijira nechidwe. Jingi nkala chino andila manu musuwe kajiji. Nemi shukwile wadu watatu jituwaji nenulombe mujina jana chena nambile nenulombe tatu watatu mene ujimunusi wanu wamenu nakusomene nakuitabuzane nakafuma kujitatu nakafuma kujitatu nakula paguloba njumumoka paguloba kabiji nempinga na kujitatu wayijibali bakambane katata wewe uje utuzukuina kwana uwana wakumundu situkuina katata tujibamanyane wewe uje mujimandine malumosi kwana ni bwaduwa muntu kukukonga wabwadweru kujitwita kushane we wakafuma kujitatu Yesu wakafuma kujinsana we wakafuma kujinsana Yesu wakaba kujimonane kujitwita kushane pinje uani umfuani jibele jakumana kufika mene janu mwana soko muntu kwanji nenushia meme kaya ajichena kaya wali watatu kujinani na kunamia bado kwa nini mikale jitana la mungamwa pakuloba nujini tike kajinu kwale shichile na kupita bakuloba ukole mujina ja Yesu. Tatu, Assembleia General wetu kwa sekitida. Wawakutu
wakutuzanyika twekibama kuloba kushikabama nganisho wakutuzanyika bwatweki tukamude kituku ya chiku chipya mubamamu bantu bapetelamu lupa kikwachisha ubatwaji ubadeji uje tupima zidasi modo wese kasai walo kitabuza kilombe kwa mwenye presbyteri wa chikashi kati kumoyo kati consistoire ukayimika buza kati kumabanda kudemo kwa mwenye mtu mpuni la kampuni reverend Pierre Babatumani ou conseiller wa mji kati consistoire kasi kidai kati consistoire kasi kidai hata ile pamoja conseil kwa Babama ndio Babama makweli conseil kati ya Babana bakutu sumula ne badibeza kuti muachishida ngobwaga ndio Babama mbele conseil kasi kidai mukani kwa kuno kujibadilana wayone walumipe shakita wale kwenye misango obo pesa wakunyaku mitango kumakunyasa meya kumukande alime ya kushimu kule kudi mwakwa kule wonsu alikatwa mwakwa kule wonsu kudi basi kwa kula texte mtu akwamba wamuyoneu watu kumani kwa tachena wali ani tema wetu utuje tukamlele chimwe chipya chitwa kubana kitikabe ukaje chimoro ketu ajikambane tuyayi kitalala ukole nechikima tuyayi kitalala ukole nechikima nibishani samwe tuyayi kitalala ukole nechikima twalaye kabiji watoto kwa bipo kuyishewo kwa kubuka punula mubitu babine bisatu uno kitu bachakumuje meya kushikigino amugale wetu Yesu Kristo kitu bachirishi uji mwishi kwa Yesu Kristo ne kitu bachashikigino kwe kukwata chini wa 2026 na kundesha na kujibana haleluya yali kitalala ukole echikima kwa bayi kitu bacha kumuji meya kushikidiru amumele wetu Yesu Kristo mwana kwenza mujibu wa kupesa zani tatu mission ya kushika pide ujula yebenyika ujuba ndilene jabechi mwazi kufwa ne kubinga kwa kupingana mujulu kwa tatu kuna kufuma ndimuswe wane nukwata maga ujuba ndilene gulele bebe nakajumulile mchimu mujumu na kuba pesa wa kushika kawa na kushika chana na wa kushika ni duchi munyi mujibu wali wa josi ya kadita mungu wa kulobweza na kujeleza na kujishikisha atataka nisho ya kushika ndimuso kupingana kwa tatu haleluya pangi pingana kujitatu ndimumanya ndelele shara mungachi na bantu bakagakira sangana mungachi wa bantu kujishara nemwikana jike kabunyi jike jikole babishi nebena kuna nebashuka babunyi mungachi nemikana ndiso kumesu nemikana nekanyimanye nemikana nenda nemikana nemasa
ino shida jibalana meya tukasuka fanikisha ni muleti pakati uyana shokubele yule muleti pakati kubibile matukwa ya kushikilidu wa kushiyana na akanu tuwa ida bana mukazi bachoto wa kulayana nao meya muleti uju layana ne bana ubabidane me jina kubele jana ni ngapi ngani yasukele me kali kwibile kufwa kajimo naye pamashada nushada mujikase wali kumanene jumbu kajani mukati mwenu masama na intati make chiyo ilu ya kajimwe nushada mune emena sandi kakulu ndekela ni kanene kwa matu kwenye kala kuti kukuloba mushilewu uchumunde aleluye kuyayi jikala kukole echikima ibishari meya tukuleti wanga mukujimwakuwa mbele il ferme assurance ne détermination mshindwa kati yetu historia wewe ikana chitekeleza ni Yesu na sasa tunashukuru ikana chitekeleza kitu cha chini ujimuishi kwa Yesu Kristo ujimuisha baini gani ubadalausha ubela attention umujimani kadusha neneza kujimwa ulele kadi mujimwa ujimukwaje mujimwa ujimara umunda wa mujimwa ujimda kunikole mujimwa ujimakena mujimwa ujimipendo mujimwa ujimishana mujimwa ujibashirana babandana bambana bezana mujimwa ukole walukajinya nwele mashara Ajikumpa la badionso Nuboleshe kuchi na ye Aleluya Mungu nimishemu Ujuba nene Njine nana kutitaki Nene nitimisha Katuma shada Mezi wanyajimano tanida Chakulu legela kashidi Nasaka Nasamake Nasamo Chakulu legela Nege kala mutanida Wabaliki mamona kende pakati kudo. Baliki mamana Bwana yakani Yesu Kristo. Ujuma lekane chikondo cha kwa kufika. Chidiye ushada kayanji. Bwana wakafungane neba kwa mulani wangu. Neba kwa mulani wangu. Nilipomo yoso Lelita madaki Imbogo yoso Lelita muke Wachi Wakupata mulani Kadina ni kalebetu Atasio Uyai Lelita dada Bukole Nezikima Bako wabunila mkongane Wachi Emu teme Uyai Lelita dada Bukole Nezikima Mutememu Mujisekre Mundu musukumu akanso video Mungu Tuyai Tuyai Nitujiko Tuyai Tuyakunemu Wabuda baba tujimeni Mwenyewe Muso kwele mwakane Mungu mwaka Nungulweni Tuyai Tujidule Wadwa Denu leprenye Watu wabakufika Desembre Tujidule
upole na hekima. Hivi shahidi sana. Hiari na upole kwambaika kwetu kundeshe kukwata chi wadeni kwetu kama kukwata chi wadeni kundeshe sabi tu tunapokuwa tuikale na jitegemena katu nachishikina uzele kumpala kwa madu ajapunda wadu wajuma kuingira ule wachimuchishe matu ingira manene matanga kuchishada atimane video anundiri kitabujo nikona anundiri nanashimu nitendele anundiri kupala kushimwa nitendele anundiri kukwete kupala kanisana anundiri kuchimena sana utamadia usukupone mujele ya Yesu Kristo anawazani utamadia usukupone wewe mene Yesu Kristo kemena ijimuna wewe mene Yesu Kristo kemena ijimuna mubadunda waweza meseda bajiba pesha bakuba atwada kakuja ni kakuna kakuajika jimwe yele jinte kamene jitu kujaya na miense na warwa umuma mungu kawa na luka kakwa na dine tukwa kujipe kakukushi majiriba kujimani kakuba suni anuja kukuba sabuwa jimungi kumbani he pesu moso tikale nisitekemena tulekele makwada kashungu kumara kwetu ndatu makena yoseni ya shuka chini kajitoe nekujitaka kupole kama ikana nisitekemena nejika kupole neujitaka kupole kuyani njitanada kupole nejiki kuyani nijitalala upole nejiki mjini ya Yesu
Kwa hiyo kwa hiyo tuweze kuanza hivi. Before
bichi. Kile kishana kile kile sana. Amen. Tuweza kupata tusatu. Tuanze jibenisha. Magala satu tuanze jibenisha. Wale wakumbala jindo bachitungo kibala mi. Toujours parce que la musique ou les qui là tu fais juste ça. Ou les des 5 minutes. Les petits noirs ni mille. Ou le 4 tu bon to. Wa bibi. Les qui le font aussi. Jean-Pierre. Wa maman qui a pas ça. Quand il faut quoi? Wa ba bibi seulement qui nous faisons kanda munene nulo kujitosea kwa mtu jini shaka kwa jile bana maandishi maungwe wakimukanda kushika yeye Jean-Pierre wakibaba leo kiadina abobo mwe ni chrétien wa bana wale wale wala funcha wa kubisa kwandeke Mungu kishwa mama na tukisha programu wa mtu yeyote magao basi mna mweu mkanda tuki programu wa chapeau tukwenza tukishia protocol mama mtumishi tuwakati nimenisha tuye mama nyinyi manisha ya rubini ndio mshina bakele kitabu kisamo mkia dini na chambre de moins de bêtises et les agents de presse. Le bateau que nous faisons, il y a lui, il y a compagnie, il y a tout, il y a compagnie, il y a tout. Tout dit le moyen, tout le monde a le thème, tout le monde voit le thème. Tu vois le thème. Tu vois le thème, il y a lui, il dit qu'il y a des choses. Voilà, le moyen, il est le salut. Tu l'as reçu, tu l'as
atukubi ibada intégralement utimuka na ne ujimu fungele baje fungile ibada bible au bishia utuela amen ale champion ubana au kibakesi uende kwa kujibichi wewe kwa baba kuta atumeshi kapete bata bana wewe Kimbiaza kumukanda mufundo wa secrétaire général secrétaire exécutif wa président wa Chibashi endela chitimsha 2026 kujibena kuita kuja bons ba paroisse de Chakomie bana Kristo bana banzangi wa moyo ni bakwa shangani leo bamuji kwa mkelele mwewe boss mkelele boss we yujibamani jabani bibajuluji zeso kumpala yukujumuila ne yeko ujumula lewan tena ngele shi yeye mundalika mtoko ya mashi ujimu wala fethi ni mai akitalala ujimu kakami